Mijing tabir ba khwai pumna pu image TV na taram na okchabaga loina Brajesh Kumar na khurumjari ngasigi maroi ba pauda singi tongan ba kurup kuntrani khoigi ningol sing Chief Minister Bangloda chakaukre Food Safety Manipur amadi Food Safety Administration na Thangal Bazar gi dukan singda yengchinkre loina hokyo pung kunmari da Manipur da myo yankhai taret COVID positive oiki anina lankidre Mapung pau lobirasi Manipur gi Chief Minister N Biren na haikre matam sangna mangjarapa manglan ama ngasi di mangpaunare amatta oibagi shaktam ngasi di sagat pangamle Phurup singgi marakta achou pisak khaibagi thawong amatta lengak asina yasinaba toroi wafam asi ngasi CM Banglo da pangthokhiba singgi tongan ba phurup kuntrani thogi ningol sing chakaugi thorom amaga mari lenana haikibani thorom aduda mahakna makha taraduna ningol chakauba haiba kumhai asi mabung mokpa ki yamna senglaba mari adubu mayek sengna utpa ningol oibisingi yamna maru oiba numit amani sahi kya singtam ani ki marakta lainaramba khal adu ngasigi thajaba amadi nuksinabana mahut sille sahi taramagi amamba ahing kokre ngasigi anobu Manipur asidi singtamgi amat oiba saktam ni haina mahakna haiki ngasigi thorom aduga mari leinana lupa crore manga hena changna saba tribe kumapan gi museum amasu sangaki loinana Chief Minister N Birena chingmi ningol singda achamba khudol tamduna machin manau oibagi nungsinaba adu nohonana niksingminaki Asobo zati masabu hawaidaba adagi zati masana akhodi zati masana na hantharbagi wakal leiba adugumba hatta tawbigalo we are all human beings akoi ishora sema ko mi ngatani aduna mi amana chak mana bado madugi respect madugi nushina bada koi leminasi hai se societies groups aduga leiba mayam punam ka soina apil tongin base group asabu sitaba sobu respect ba dagi akan babu chawat ba son babu tuhar ba sugum ba pose koi Manipur ai tolerate over tumadi ai just unna himina bagi wakulon dai lagi Food Safety Manipur amadi Food Safety Administration Imphal West na ngasi Thangal Bazar da hangba dukan singda drive chathakri khongchat aduda manufacturing date niyom sumna thadaba yauna lona thingkraba potlam kaya phagat pangamki khongchat adugi matangda wa ngangladuna Directorate of Health Services ki director su oiriba Additional Food Safety Commissioner Dr. K Rajona miyamna pot laibada section view pot aduda thariba manufacturing date yauna tungan ba sing kupna yenglaba matungda pot lai view ngaihaki chinda mahau leirabasu tungda haksang yamna solakpa yaba polam sing sabigano haiki Kakching SC ki ex MLA Y Surchandra gi medeng makhada Kakching Naudam Bazar Community Hall da ngasi euki pung 10 dagi hauduna namidang warang gi pung 5 fawba lengak na piriba khudong sabsing lahona nabagi damakta PMJAY gi health card e-shram gi labor card saba amadi Aadhaar card update tawagi thorom ama pangthokre thorom du da PMJAY gi card nifu amadi labor card chamaga humpurom sakhibaga loina bank account leitaba mioi yankhairom henbagi su account hangbagi thorom pangthokhi Kakching Assembly Constituency gi manung da leiriba maru oiba lambi kaya pothole kongkut ngakta ngairakpana miyamna chathok chasinda khudong chadaba mafam sing Indian National Congress da Kakching AC gi mirep
oinanaba thaurangliba KSS Kennedy na asangba satphamsing puthoktuna nuksak haijinduna mensinbagi thabak chathaba hokre Kakching Kaithel Budiras lambi dagi Kakching Ningthau Lekai fauduna chatlaga YM High School nakanda fauduna chatliba lambi gi pothole sing mensinbagi thabak ngasi dagi chathaba hawduna KSS Kennedy na hai Kakching SC manungda lairiba maru oiba lambi kaya matam sangna samjin bidabadagi pothole kaya lairakli Numidangi matamda miyamna chathok chasin tawbada pothole singda accident thoktuna asopan kaya yaurukpa Kakching Kaithel fauduna chatliba National Highway 137A gi Kakching Lamdongi turning da achouba pothole laibadagi accident thokpa kaya asi ururaga nuksak haijinduna miyamna thengnariba khudong chadabasing adudagi koknanaba hotnabani handak numit kharani gi mamangda NH 102 gi Sora Kaithel manakta accident thoktuna laishabi ama yauna mioi ahum sikhiba adumaksu mafam adu mai mambadagi thoankhiba oiramba yai haina Soragi nahasingna phongdorokpana maram oiraga mafam aduda mai thananaba thorang tawre makha tarakpada Kakching SC gi manungda lairiba lambi singgi pothole sing mahakna angamba thakta mensinbagi thabak chathakigani Mahapu Kakching SC gi miyamna nungsibuduna MLA oihanbirabadi miyamna hainaba naidana AC asigi wata padaba chawkhatpa amasung nungayai phaba Kakching SC ama oihannaba honajage phongdokrakhi Jakking sida accident numdang thokpa yawnare aduga lamdongi golai gido adu thokpa mayam si yingjaga aina kitang ngamjaba khara tawjarga sigi lambi sida lambi chapra koi kurongsiba thoktanaba aduga matang matang Kakching gi leiba jaga khara sida aina Karigumba mayam nungsibidana mayam mi bakole ohambiyo taragadi mayam punawak se mayam hainaba naidana ai soidana tawjagani watta padaba nungaya suba Kakching oi damokta ibn sibiya khongkoi thanjari Widow Pension Scheme gi makhada lukhrabi nupi singda Widow Pension yenthokre Tera Bazar Imphal West leiba PDA Complex pangthokkiba thorom aduda yenthokkiba Widow Pension adu social worker su oiriba Senior Ophthalmic Surgeon University Hospital Derby and Bruton ISNS Trust United Kingdom Dr. Krishnanandana mahaki laikhidraba apokwa apokpigi ningsingduna katpani Thauramduda Education Minister S. Rajana Athoiba Mitunglen Oina Saruk Yaduna Pension gi sanpam singdu Pasoi Assembly Constituency gi Lukhrabi Changwada Yantoki Scheme asina AC asi manungda leiba Lukhrabi lising amada pension panghanaba pandam thamli Thauramduda Krishnanandana Support Group ki Advisor Wangkhairakpam Chandramani Amadi Advisor to CM Manipur Sijaguru Mayum Santi Kumar Anina Mathang Sina Thoramapu Amadi Akanaba Mikthulngen Oina Saruk Yaki Thoramduda Wangangaduna Minister S. Rajenna Manipurda BJP Lengak Lakpadagi Santi Leiba Lamdam Ama Oiba Ngamle Ima Ibel Singna Matam Amada Yarek Naramba Adu Hujik Yarek Nakhidre Singtam Gimarakta Nuchinaba Purakpa Ngamle Haiki Manipurda BJP की सरकार अमुक हालांकि गनी कांग्रेस की सरकार भारत तामसुंग मणिपुर दा हला रोय अदुना भारत तजो कोई बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार अमुक हालांकि ने अदुना मथंग ददी कोई पासोई केंद्र दसु बीजेपी की कैंडिडेट वोट पीरगा बीजेपी की मिहुट होइना थागलक तारगदी लमसांग सेंगमाई कोंदौ जम पासोई कोई अपुनबा दोलमतगी एमएलए ओयलदी ngasi ekoi gi mage se ranti da yamna powerful oiba adu gumba mage yama oiba ngamgane ba adu ngamnana ba paswai kendri prajana phona biro ba Malem da COVID-19 pandemic sandokli ba asida Manipur da hokyo pung kun mari da myo yankai taret nauna COVID positive oiba thengna kre myo amana laikhide pungpham asida myo lising ama chatruk marfu taruk COVID test tawki maduda myo yankai taret positive oirambadagi ngasi COVID positive oibagi chang sada 3.3 yauki state asida COVID laichat sandokpa horokpadagi ngasi fawbada apunba mioi lak ama lising kulumdoi chanipal mai phudra mapan COVID positive oikre mioi lising awa chapan kuntarukna laikhidre Kakching district ki oina district asida hangliba COVID testing center singda hokyo pung kunmari da mioi 13 COVID test tawki positive oibadi yaukidre
मियोइसिंग अदु लेंगाकना चलाइबा कोविड टेस्टिंग सेंटर अमदी इमा हॉस्पिटल दा तरुक जीवन हॉस्पिटल दा मियोइ मरी टेस्ट तौखिबनी हाइना डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर कक्सिंग डॉक्टर केशो सिंह मोरांगथेम की रिपोर्ट पल्ली मालेम पुंबगी ओइना कोविड पॉजिटिव ओइबा मीगी मसिंग कोटी 13,34,53,38 चामगा हुंफुतरुक सुख्रे मसिगी मनुंगदा मियोइ लाख यांखै 13,38,918 लेखिद्रे मियोइ कोटी 12,38,3,3,4,9 नारंबदगी फख्रे पेंडेमिक असिदा ख्वाइदगी हेना चैथेंग फंगदुना पॉजिटिव केस ख्वाइदगी वांगबा लेबाक USA ना ओइरी लेबाक असिदा मियोइ कोटी 3,59,4,7,3,8 कोविड पॉजिटिव ओइडी इंडिया ना केस कोटी 3,94,9,9 थेंगदुना अनि सुबदा अदुगा ब्राजील ना पॉजिटिव केस कोटी 2,19,9,9 थेंगदुना अहुम सुबा पॉजिटिव ओइबा मिसिंग याम्बा लेबाक ओइडी इंडिया लेबाक की मनुंगदा ख्वाइदिंग पॉजिटिव केस मसिंग याम्बा स्टेट महाराष्ट्र ना केस 1,63,9,9 थेंगदुना अहानबा केरला ना केस 1,59,9,4,9 थेंगदुना अनि सुबा अमदी कर्नाटका ना केस 1,59,9,9 थेंगदुना अहुम सुबा पॉजिटिव केस वांगबा स्टेट ओइरी ngasi kakching range staff sing amadi palel gi bio Muhammad Salahuddin yauna ningtham tha changlak pasida usek lang sing thaknaba pat singda lamkoi usek sing kannanaba ahingdagi hauna akan drive chathaba hokre ahan bagi oina loksi pat ki sora khumganga tainaba pham singda drive chathabada usek lang nipan phagat paga loinana langda thuramba ahingba tingri manga kallaga matungda मियामगा पुन्ना ngak seliba खरुंगपाट की सरुक अमा ओरिबा बफेलो फार्म मनाक्ता महौसादा हिंजरु नेबुदमक थादोख्रे ngasiगी चटखिबा ड्राइव अदुगा मरी लेनना रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर कक्चिंग नावरे मुनाल मैतेना पॉमिशिंगदा हाइकिबदा हौजिक निथम था संगलकपगा लोइनना माइग्रेटरी बर्ड सिंग मणिपुरदा लाकपा हौख्रे लमकोई उसेक सिंगना लमदम असिदा लाकपा हाइबसी उसेक सिंग असिगी महौसागी तौदबा याद्रबा खोंचत अमनी मसिदा लमदम असिदा चक्ताबा लाक्चरिबा लमकोई उसेक सिंगबु फाबिबा अमदी हाटपीबा हाइबसी अखोइना महौसादा सिंगनबा अचौबा क्राइम अमनी मणिपुर अमसुंग इंडिया लेंगाकना मियामदा पीरिबा तोंगान तोंगानबा स्कीम सिंगबु अराइबा मोंगदा फंगहन्नबा गो टू विलेज गो टू हिल्स न सिंगबा तोंगान तोंगानबा थौरांग कया पाइखतलबसु लेंगाक असिदा सेमबदा अचौबा थौदांग लौरिबा बीजेपी की MLA अमसु लैरिबा हियांगलम कॉन्स्टिट्यूएंसी ददि ngapी मपा लैतबगा अमगुमना हन्ना यंगसिन बिदबदगी हिरम कयादा सोथदुना लैरे हाइना हियांगलम कॉन्स्टिट्यूएंसी की LJP की इंटेंडिंग कैंडिडेट एन संजयना फोंगदोरली ngasi हियांगलम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी असिगी मनुंग चनबा वाइखोंग थोंगजाव कोमनाव अमदी एलांखांगपोकपीदा लेबा शेड्यूल कास्ट की मियोई सिंगदा लेंगा की पेंशन स्कीम की खुदोंग चाबा फंगरिबा चही हुंफुगी मथक्ता लेबा अहल सिंग अमदी लुखराबी सिंगदा पेंशन की सेनफम येंथोकपा अमदी खरा हेना सोथरबा इमुंग खरदा युम कुपनानबा तिन मयुम मयुमदा चत्तुना येंथोकपगी थरमदा फोंगदोखिबनी संजय मखाता दुना हाई इंडियाना मनिंग तंबा असुक कुइरबा फावबदा ngasi फावबा हियांगलम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मफम कयादा लेंगाकना पीबा पेंशन स्कीम यावना स्कीम कयागी कानाबा पीबा गमलमदबा असि यामना लाइबक थीबनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी असिगी तोकपसिंगी एरियादा कोविड की वानरबा मतमगी मनुंगदा फाववा मियामदा पीननबा सेंग मतलमबगी वाथोक ओइरक्तुना मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन फाववा योरखिबा असि यामना इकाइनियाय ओइबा थवोंग अमनी मरम असिना असुमना मियाम के सेवा तौगनी हाइजिनदुना मिहुत ओइख्रबा मतुंगदा मियामदा ओनसिनदुना चारिबा मियोइसिंगी मथक्ता मियामना चपचाबा परा तंबिबा मतम ओइरे हाइखि अखोइगी चाकथुंग मतलिबा अखोइगी हक पुरा लिबा मिजिंगसिना तोरकपा थबकता अखोइना हेक हेक अखोइगी पुक अहांगबजे चकाउ हांगबा अखोइगी चाकथुंग हुरान गिबदगी पुक हांगिबा अखोइना अखोइगी
ꯊꯨꯡ ꯍꯨꯔꯥꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯛ ꯑꯍꯥꯡꯕꯗꯨ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯐꯩ ꯐꯩꯌꯦꯅ ꯈꯨꯕꯥꯛ ꯈꯨꯕꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯛꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯆꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯀꯨꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯅꯧꯅꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩ मीडिया खुदांग थमजरी सरकार न प्रजा सिंह याइफननबा पुथोकपा स्कीम चनिये कुनलोम असिदा चादा मरफुदा दी स्कीम असिना कानाबा पिगदौरिबा लाइरो प्रजा सिंहदा यौबा ngamdri haina RSS संगठन नॉर्थ को इंसर लैशांगथेम सुरेशना फुंदोखरे ngasi sagolbun terada nomagi oiba development scheme as an instrument for social protect haiba topic da pangthokpa awareness program da mahakna hai सरकार की स्कीम सिंह असगी तसेंगबा बेनिफिशियरी सिंगना मसी खुदोंग चाबा लौबगी दरकार तारबसु खरक खक्तमकना खुदोंग चाबा असि फंगली मरम असिना RSS संगठनना स्कीम सिंह असि प्रजा सिंहदा यौहन्नबा अंगंबा थाकदा होटनगनी करिगुंबा सरकारना हौजिक लैरिबा फिबम असिदा अदुमक मखाताना स्कीम सिंह असिगी कानाबा फंगफम थोप प्रजा सिंह यौहलक्ट्रबदी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अईब चिरोल थादुना वकत नबगी खुदोंग चाबा लौखटलगनी हाइना महाना मखा ताखी ngasi thorum aduda pasoi assembly constituency gi manungda leiba beneficiary singda ujwala scheme gi makhada chak thungnaba gas set sing su yenthoki स्कीम से गवर्नमेंट पीयू है टाइम अखोई खुदों चाबदी लौथोपीरे प्रजा खुदिमक्तदि अखोइना हुजिफाउदी RSS संगठन सर्वे तौरप लाप मिकुपसिदा अखोई प्रजा सिंगसिदा यौरमबगी फिबम सिंगसिबो उदे मरम अदुना अखोइना RSS संगठन की तरफतगी अखोई हौजिक फाउगी जिदा अखोइना संगठन फंजरिबा रिपोर्ट की मतुंगिना फंगदबा मसिंग से चादा अखोई मरफू निपान की चांग हाइबदी 90% की चांग से अखोई प्रजा खुद यौद्री सिंगमई डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सीडीओना यंग गाइडेंस क्लब YGS अमदी सिंगमई मैरा फाइबिगा पुल्लगा क्लब असिना कोनबा एरिया दा लैबा MA हिंदी द गोल्ड मेडल फंगलकलबा अमदी मेडिकल तंबदा मिंगचत फंगलकलबा महिरोइ सिंगबु इकाय खमनबा उटपगा लोयना हराव तरामना ओखरे YGS क्लब द पांगथोकिबा थोरम अदुदा सिंगमई डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन गी चीफ एडवाइजर सु ओइरिबा राज मेडिसिटी गी Chairman and Managing Director Hobijam Rajan Singna Athoy Mithunglen oina saruk yaki thorongi manung channa afaba mahairoi singda sel amadi sol piduna pukning thawatki thorom du wangang laduna Hobijam Rajanna punsida mai pake hairbadi pukchel sengba amadi hotnaba kanba mathau tai tungi afaba yumbirel sembada aikoi pumna maki thodang sawi maram aduna afaba khunai ama semna naba hotnabada punna thodang lawminasi haiki West Bengal की नदियादा प्रोटेस्टर्स सिंगना ट्रेन ट्रैक सिंजिन खिबदगी साइलदा डिवीजन की रनाघाट लालगोला सेक्शन दा ट्रेन सर्विस पुंग कुनमरी कैंसिल तौखरे ईस्टर्न रेलवेज की ऑफिशियल अमना हाई खिबदा जालाल खाली होल स्टेशन फाउन चेलिबा ट्रेन खुदिंगमक मफम अदुदा ngahakta oirabsu khamgadabni haina miyamna kanna demand tauki station मनाक्ता लैबा पुंग 15 की मियामना ट्रेन सिंगदा पोचै असा अथक योलगा जीविका ओइनरिबनी अदुबु हाइरबे स्टेशन अदुददी ट्रेन अमखक्तमक खामले हाइरि स्टेशन सिंग अदु फाउदुना चेलिबा ट्रेन खुदिंगमक स्टेशन अदुदा ngaihakta oirabsu khamgadabani haiduna protesters singna track ta famjinduna demand tawudagi train service cancel tawkhibani Eastern Railways ki wangangloi ama oiriba Ekalabya Chakrabarti na haikibada Jalal Khali asi whole station ama oibanina train khudingmak mafamduda khambadi yaroi ngasi protest na maram oiraduna line aduda chenba train EMU ani cancel tawki Congress President Sonia Gandhi da pham thadokpagi cherol da Congress ki lusingba kayabo maral sijilakiba पंजाब के हाना की चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह बु पंजाब कांग्रेस की चीफ नवजोत सिंह सिधुना फजना सिधख्रे अमरिंदर बु नमथाक तौबा मिकी थीनी हायदुना हुंदुना ngankhre कैप्टन अमरिंदर दी कापथोख्रबा कांट्रुक नि हायनसु पनखी महाकना हायखिबदा ट्रेजरी लूट तौख्रे हारिबा अदु महाक तुमदुना लैखिब्रा लूट तौबदु उरदुना करिगिदमक
ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯇꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯪꯈꯤ ꯑꯃꯤꯟꯗꯔ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇꯒꯤ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯟꯖꯥꯕ ꯂꯣꯛ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ पंजाब पांथोखिबा कुनसुबा जूनियर वुसु चैंपियनशिप 2021 दा पांथोखिबा जूनियर नेशनल वुसु चैंपियनशिप दा मेडल फंगलखरबा अमसुंग सरुक यारुबा सानरोइसिंगबु हराव तरामना ओखरे एसोसिएशन असिना सिंदुना कक्चिंग चुमदांग लेकाइदा लेबा इंडोर हॉल दा पांथोखिबा थोरम अदुदा मोहम्मद फजल रहीम एमएलए वाबगा एसिना अथोयो मिटुंग विक्टोरिया यंगखोम एमपीएस एसपी कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट ना अखन्नबा मिटुंग अमसुंग नौरेम संजित कुमार हाना कक्चिंग म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन ओइरंबा अमसुंग कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट वुसु एसोसिएशन कक्चिंग की प्रेसिडेंट अथोरम मपु ओइना सरुक याकी ngasi okraba sanorising adudi kilogram huma ki kanglupta sanagi medal phanglakraba yengkhom arnold kilogram ni phuma ki kanglupta senjen gi medal phanglakraba mayang lambam dinesh amadi saruk yarubasing mayang lambam bhaigachandra khetrimayum henry amasung mayang lambam biswanath ni thoronggi manung channa medal phanglakraba sanaroi amasung saruk yaruba sanaroi singda asamba khudol pot piba amasung वुसुगी सानबा मखल सिंह मियामदा उत्तुना इंहनकी अरोइबदा मरोय पाव अमुहन्ना सिंगी तोंगान तोंगानबा खुरुप कुंथ्रानी खोगी निंगोल सिंह चीफ मिनिस्टर बंगलोदा चाकौख्रे फूड सेफ्टी मणिपुर अमदी फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ना थंगाल बाजार की दुकान सिंगदा यंगसिनख्रे लोइनना हौक्यो पुंग कुनमरीदा मणिपुर दा मियो यांखै तरेट कोविड पॉजिटिव ओइखी अनीना लैखिद्रे ngasi damak tadi paudam pijam mata solution jari meyang tabir ba khwai puna pu amuka hanna kurumjari